Assalomu alaykum жалпы hurmatli жалпы ko'ruvchilar. Bugun 21-mart Noro'z bayramining alqag'ida bugun chaqan konsert o'tib жатқан kez o'shal yerda жүрөбүz biz. Hozir odamlarning soni аябай көп. Чынында аябай bir жакшы bir konsert bo'ladi deb o'ylayman. Hozir sizlarga oz bo'lsa dag'i tartib ko'rsatishga harakat qilamiz.
Koşuda kes geldi, kral bastı, cek görevi bakırdı. Hurmatlı meymanlar, hurmatlı konaklar, Alay rayonduk Malanyak bölümü tarafından uyuşturulgan teatrallaştırılgan oyun zooqqa tartı kıldık. Kömür kırganımızlar üçün çoğu rahmat. Anda hazırkı gezekte Kırçaylı köyünün içinde joylashgan mekteplerden flashmobuna gezek veririz. Birinci olup Musa Adış, Nomer 1 Musa Adış atındagı mektep gimnaziyasının emgek cemaatini çakırabız. Andan keyin Tapıqotunçu atındagı mektep gimnaziyasını dayardan tursаңыздар. Andan keyin Kadir Mamatuğlu Abdurrazak atındagı лицей internatı, andan keyin Parmanat atındagı orta mektebi.
Adam ata o beni çok yaratkan ekemiz. Çeksizlikten çevirden bir yaratkan ekemiz. Birikizsin bilenden el yaratkan ekemiz. Telegeyin canduğunun ten yaratkan ekemiz. Giremetin düğününün gen yaratkan ekemiz. Hava toltay ıyık cer, havaltan bizdin mektebiz. Göçmün kalktın tündügün, götürüp yaşam
келиңиз биздин жаныбызга. Биз улантабыз номер 2 Татыгот Чыйык атындагы мектеп гимназиясын чакырабыз. Бардыгыңыздарды номер 1 Татыгот Чыйык атындагы мектеп гимназиясы майрамыңыз менен куттуктамакчы. Canı çıldı aydalı, tokçuluktun cıvı bolsun, oyunu gülü kaydalı, kaydalı. Noruz bayramı, en sayralı, kurt yesin üyde, kaydalı. Ey bile kasaranlar,
bayramlardayım Can yücülü aydalı Topçuluk yücülü olsun Oynop gülüm kaydalı Kaydalı Yalnız bayramlardayım Elimiz bayramlardayım Tut birisini Keyinki кезек номер 4-cü Kadir Mamatoğlu Abdrazak atınдағы лицей интернаты.
Mekteğinde Avrupa Havayarayın turgundары, konaktары спорттық іс-шараларда уланат. Көкбөрі ат майданында өтіп атат. Күреш бойынша спорт комплекске кіресіздер. Волейбол ойыны бойынша Абдышев атында орта мектебінің спорт залында уланып атат. Барыңыздарға ескерту береміз. Спорт сүйүүчүлөр ошол жакка өтсөңүздөр болот. Кезек Карманас атындагы орта мектебинде.
рахмат барыңыздарга. Сиздер үчүн арналган Алай райондук маданият бөлүмү тарабынан уюштурулган концерттик программанын официалдуу бөлүгү аягына чыкты. Концерттик кечени элет нускатоо улантат. Меймандар, каалоочулар спорттук оюндарга өтүңүздөр. Каалоочуларга майрамды улантабыз. Элет нускатоонун концертине көңүлүңүздөрдү бурабыз баарыңыздарга. Майрамыңыздар менен меймандар. майрамын алкагындагы чакан маданият жаатындагы жалпы маданиятты уюштурулган Күчө шаарындагы Күчө айылындагы чакан концерт аягына жетти. Элдердин көпчүлүгү азыр концерттин соңу бүткөндөн соң сыртка чыгып бара жаткан учур. Айрым коллективдер жана мектеп жааматы деги эле баардык нерселер баардык тармакта иштеген адамдардын чакан концертине ортоктошуп болдуңуздар. Эгерде биздин ушул чакан концерт тууралуу көрөбүз десеңиздер болот. Сыдык YouTube каналына катталып көрүңүздөр. Бирок биз концерттин башынан катышпай калдык. Бирок жарым ортодо болсо дагы сиздерге аз да болсо алып коелу деп тарттык.